Voin kumsang ni som ni panga Mars ni som pani khan MLA Pu Ngunlianchunga laka Mizoram Chief Minister che dana lung oilo Congress Party mi le sa engemoza chu Assembly House tuala lung oilo na lantirin an pungkhoma police tenena anin nor buaina mi engemoza tin hliaman tuar an MLA thawang hawin Congress Party in lung oilo na an lantir don ti thom a omawangin Mizoram Police te chu chomadar somle achan vevela tangin Assembly House bul munhia daidan na bang siamin an duty a lirthei tlan tlang po phal anilo ti chuan chhundar som pahnih le minute som panga vela Assembly House tuala hian Congress Party mi le sa te hi pungkhomin police tenen anin nor buaita a daidan na bang ton tlang tuma an norpa ka achoya an choi kang chu police ten dan tumin a threl nan tiang an leka hriat thei china thisen chuak khopa hliam tuar mi pahnih an om Congress Party member pungkhom tele police te hi minute nga vel anin nor buaya anua magistrate remti na china thu soi tura ruat bik ten thu an soi phalsak ania thu soi tu tur le an ma ni din pui tu tur te bakin daidan na bang barricade an pel phal ani lo thungani Assembly session nei lai hian ramro rel tu te himnan session nei na mun che vel engemaw chen chu dan kengko tu ten aminol pui tlopo phallo mun prohibited area puangin ven himna khau taka kalpui ani thina chumi bo chiate chu dan anga machon an ni thina ni Mizoram Legislative Assembly session kalmeka marsi som khan zona le chan na huna pungu na hian omjenei taka zona zotin a zona chana kalzela CM hian pungu na chu thu buai nei lai ani thule manani lo nana anticipatory bell lo dil lok afu ang ti ina changa Mizoram Pradesh Congress Committee chuan CM hi a ML puite wawa an pu ba ka Assembly House sunga a che da na wanga thu pha choi turin an lo phut to nge ani Oleh, Assembly session kan CM Pu Ngunlianchunga. Mimal taka buaina. Congress kalakin. Nungoi lo na lan kira. Kala hian Assembly House ko ta lungoi lo na lan kira dan tuma police nan lo tanga. Ignore kanedi. Chậm dốc cũng như này. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
pahnih chu an ti sa chuak te zon sai mai Le start question number somre le pasari na kan kalang zot turi member zon tak pusi Ngunlianchunga lo somang Pu speaker kalome kasona star number somre le pasari na chu he hini lai autonomous district council LADCA ZPM sarkar din na tur atan hian kan chief minister hian members MDC te nena commitment thutiam aneim bina commitment thutiam ane chuan kim sang takin minfil thayem ti ani e lome when you can house leader arim tau le mai sang turin je di chantumi chief minister Pu speaker achan na chu nei lo te ni le zobel na zo turin zona nei tu pu Ngunlianchunga do somang speaker iphalnain MNYF and Lai DYCC longtai nisom nile pasari khanhi press statement hi speaker iphalnain kam chiar chok te ang voin nisom nile pasari sang nile som nile panga sanchin bu mi te kal tanga zoram mi puima LADC sarkar dinglai united legislature party ULP nam thua omle moipo thulova ZPM sarkar din theina tura Mizoram ZPM sarkar thilti danle rural na sang tura athim awarpo thulova sarkar tu ne na mangle
อันทุติยมโบเชียอันเซดดานเตมิโซรัมมีปุยเขียตะปวนชัวอดูลัดมายาทุติกันปวนชัวฮีมิโซรัมมีปุยเต็นกันสุรคาร์มิโซรัมกวามินกันลายกันเตะฟุงปอยหมกอากันมันเตปอัฐกันริงทุติปวงชัวตูเฮียนดิกโลไลตาลันอดูลเมียวอวางินมัลอินหัวนะอินเซลนะอันนี้เราติปาร์ตี้อปองอปุยาจิเทนะอันนี้งดเราติกันสวยดูบอกผู้สปีกเกอร์มิโซรัมแอสเซมบลีเซสโนะคานกันเอเมเล leader of opposition ปุลสันดามาราลเตเลคอนเกรสเอเมเลผู้ชิงงูเลียนซุงเตคานตัวน่าเอเลดีซีสุรคาร์อินทักซุงจางอันสวยคานกันชีมินิสเตอร์ปุลดูอมคานเชียงความตะกสวยเอเลดีซีอาสุรคาร์เชียมตูเฮียนเอ็งเพรสเซอร์มะกันเชียมเราปาร์ตี้อันโลลูดูอันโลลูอันดูว่าเกณิส่วนล้มตะกินกันอุดมสงไหมอันนี้อันนี้ค่ะให้ยังตะกากันเชียมโดสวยเทกันในฮีวันด้วยทักเลอันนี้ทุกจุดให้ยังฮีอันนี้เซปเทมเบอร์นี่สมเลยปฐุมสังนี่เลยสมนี่เลยปลีอาคารเชียมไงเฮียนอามาผู้วิจิตรสังฮีฟอนเบียอินออฟฟิศโคชวินผู้จิตรอิฮวาเอเลดีซีอาสุรคาเชียมก็ดูอันนี้ที่อินอารมณ์สมได้โตอันนี้สุรคานาเชียมอันนี้ชวน a personal till ที่ฮีกันเทียบเท่าบางอินตัวนั้นเฮียนทุบวยนี่อันนี้ผู้สปีกเกอร์พลเนนกันเชียร์นี่ที่ชวน a personal till บ้ากับ personal provincialized school สมเปรียดmember zone ตักข้าปาร์ตี้ประคัดทุกช่วงข้าจูข้าวสารตีข้าจะอันนั้นเป็นหรอวะผู้สปีกเกอร์อาสาขันข้าจะผู้สปีกเกอร์ party statement press release ตะขัดหันเชื่อช่วงนักงานก็เชื่อว่า นักข้าจะทำไมล่ะ โซน่าลุดทำไมเชื่อละจอมภาษาปอนี่เป็นซีเนียร์เนี่ยอักษรตัวอิงกริงขัดยังเชื่อช่วงข้ากันลักษณะไหนลูผู้สปีกเกอร์อาจารย์ชูมาเนี่ยก็จะขันเอ็งมาด็อกิเมนต์อมโลอินที่ว่าขันด็อกิเมนต์การุนโซนี่ผู้สปีกเกอร์ให้นังมาคอปีตามพอ house property พอแบกกันด้วยกันจะดูไล่ชูSeptember นี่สมเลยปฐุมสังนี่เลยสมนี่เลยปลีอาคารที่มินิสเตอร์บังลาออฟฟิศอินคอมนี่ชูผู้สปีกเกอร์ข้าทุดิกลิ่งกันง่ายโดนนี่ชวนปาร์ตี้ทุกช่วง allegation assembly houseนี่โซน่าโซน่าโซเสียโซเสียคนกันอะไรลูกนั่นโซน่าคนนี้เปียเราติดไว้เราเสียโซเสียเราเสียนี่เสียกันติดไว้นี่เราเห็นผู้สปีกเกอร์ขัดยังกันเริ่มติดโดนนี่ชวน press statement ลุยเล่ allegation in ผู้มอนะส่งกันเสียร์เทลเวชวนอบวยชักจะบังมานี่ก็สวยโซก็ชูevidence material evidence สมเราก็เดียปาร์ตี้ประคัดทุกช่วงข้า evidence สัตว์ลิงเราว่ามานี่สวยข้าจูกันชีมินิสารินัดเตียมเองอัดเตียมเราโม่จุดที่ช่วงนี้ผู้วิจิตรสร้างให้จุดเตียงข้าเตียงสระเบลเราโม่อิทยาข้า evidence material อมสีเราว่าข้าเตียงข้าจู house ช่วงอาจจะเราฉลองว่า member และ member อินปูน่าอันชีข้าอินเสียเทดังชีข้าจูเฟลเราก็ตีข้าเนี่ยข้าจกข้าเนี่ยผู้สปีกเกอร์ evidence ช่วยsignature เนี่ย sign เนี่ยปาร์ตี้ประคัดกันเนี่ยนี่เราโม่คงไอ้ปาร์ตี้ประคัดทุกช่วงกันเนี่ยข้าข้าจูแล้วคงไอ้ evidence สถิติเราประคัด evidence เราปฏินี่ให้ตั้งสวยเราลูกคงคอยตะกินผู้วิจิตรสร้างเฮียนนิสมทันทีสังนี่เลยสมนี่เลยปังอาเฮียนตัวน่ะ MNF เละ MNF MDC สมเต็นเฮียนะไอ้น่ะอันเลนไลน์นิสมเละนิสมทันทีสังนี่เลยสมนี่เลยปังอาเฮียน MDC สมเต็นเฮียนะอสอยนี่เฮเพรสเตทเมนฮีนิสมนี่เลยเปรียชัวกันนี่อดิกลวันนี่ชวนให้เฮียดิกลวันนี่ที่ตูมันสวยเสียน่ะลว่าผู้สปีกเกอร์มันนี่ก็จะฟังเอ็งมาด็อกิเมนต์ลเวนที่วางอินให้ไว้นะผู้สปีกเกอร์ให้ house property ทีนนี่press release number 1
of 20 sang here som hile pali nisari February sang hile som hile palia Push speaker. speaker Không ngayon kan member senior niya. press release hi Asa po kan sa. tuna Amoro chu. nalaya ka Political party. na hian Allegation hian he house put le vaka. So hi chu at ha po. So in speaker wata na thakot ei mai. heda po hian Khang kha kan ti ve do na ni chuan. Ti ve tu hi sang nila som nila palia khan so wang chen heng political party ZPM voinia si mga ta ka hi soiwa adu lo tu kha o speaker ta ran bar senior so wa speaker iso na kha so me le hau zo na chu poisa lo lu tu speaker le iso na kha so le hun min pek na noi kha jami lo ti boilo ram se I phal na dilin press statement po nang ma phal na dilin ka chiara ni speaker zona tamsi a hei ka zona chuang man do lo nia chuan zon vat ro se hei hi ka zona chu ni som le Bathum sang ni le som ni le pali September ni som ni le pali khan alo impung yem ti chuan he thu hi ni som khan hi sang ni le som ni le pangazana MNF MDC som ten he na uvizir sang hen a soi chuak ta si a chuna khang kan house leader dom ta khan engma intiam ne biak ati omlo ati kha wildlife ngeng pui wildlife sanctuary te phongpui national park te le officer post som ni tuna fill up lo permission pe tura lo soi pui rengem ti la ka a document ole speaker aw ma wangin tarun ta lang ni he hi iso na tarun so tani he hi house property tampo kan pe vere nge speaker ilokol vetan ole speaker anna kan chen chon athip de uzak suni bel he mai kalau mai ni acha a kan member kha senior ania party pakhat thu chu ang chi te hi chu chair sok fu lo la tu khan chair lak lo kan han a zona ti net tu ti chiang tu tan khan in an refer mai tu khan kan ngai de wa ma seng yong kan khan chair ta a kan in khap lo khan ni a ma ro chu hi chu avoid thei sang samila khir na hi chi sang sang party sang sang om kan ni a ma chu sarkar mi puita na ro re kan ni a chu wang kan thil in zo te kan soi te hi poi mo vekari ti kha kan hai lo tlang nga tin mani khanin document om lo ka ti lowa evidence om lo ka ti ri ani biani chuan voice record te kha a om ni chuan thuk sana ni video te mo a document kha ka soi lowa a document a iron ti hi MNYF thu chu alani de zela pori se khalai ka chu ka soi lo nga ma sei zo da chianga chu tiam su soi om lo em ti kha kan achang tu minister in sai tur angai la chuan zo bel na zo turin member zon ta pulal mon pu pun te lo somang pu speaker ka zo bel na chu LADC chief executive member thar pu visor sang ason eng case te nge nei tin ye zo bel na zo turin member zon ta puarem chakma lo somang pu speaker kalome LADC ang to khan CADC apo sarkar thlakin oma kamin no confidence mosona ZPM MDC ten soidan chuan ZPM sarkar pat chuan council athlali lo dai lo kha helai tuna sarkar na sel mak tu te khan min tia manian tia chu adikem ZPM antiam rengem ZPM sarkar lo bangem ni additional akan eng mamin pelo sarkar lo dai lo riat leng sung hian eng banginga sengkat ma pelo kumina hian su ZPM sarkar lo bang primem ni thi ka kajote ole athe ka sang turin je ti sang tu minister chief minister ni bok pulal do me lo somang pu speaker an nu ber kha kan sang ma saberanga salai so aboi thak khop maya choma lam le chonu lam te hi dang lam the em maya kan governor po khanin order kan ti fel mai in dang lam le man mai long mo lo te nge nge a ison anin sik so ya anin biak na le eng thu nge
an point na tan an lam trăng siam nan tan engen man kan riat puilo cái ni chuan ama ro chu lo chung changa chuan hey salary le nan salary hi a rang om ta lo nuwa hian CIDC son rim changan lana se ema loa ringot hian an budget pumpu changa za som ko panga velan mang to ni tingai na om lo ni chu wang chuan kum khata an budget nei zat an thria a he ta revise at le ma zong kan pek bel thin ti pon thria a so ti reng rengang kal chuan hlon la lon lo ni mai ni lo la lo na nam thua pang tingai na kan hrebik lo a chan chu thil danga mi tur ti khanin an mangzela sarkar na thokan lak bel ren boxia so tiang administration sa chu tingai na om lova in siam travesen kan du ngoi ngoi ani chu wangin an sum an man dik lo wanga lo la theilowa an lo om ani point an mani mo phur aniang tin ka statement masa mi tu po kan nena local chu kan pom lom takin tu ma kan ti dui don lo ti kha kan din na ala ni renga min an lo om na thin pol te policy an lo au pui thin te an tui pui to lowa pian than na ri ru nen kal phung thar pol a hen kan om ve te nga ti chuan pu speaker ilama i ve lama mi zong zong pe kan pom ve kan then puzir sang nen phone in BIM in muem ti khachu puzir sang a khera lo po kan MDC dang po kan CM te point bin ron mu thina ni chu min biak chuan kan be ve lo thei lo wa min kan po lom ten du chuan an du min po la kom kan du ve te chu an run ti veng chu min huang chu min biang chu enge sualom ten puzir sangan mi som ne na soi ti te khachu a soi le soi lo kha ke ni riat phak ani to lo tu nge mi som te po chu kan khelo khalaya mi pakhat thu soi helaya in zo khachu chu an soi ti khania amani zo fia then ni box ni lo speaker khong takin kan chief minister hian ni som pathum September sang ni le som ni le palia khan helaya tahan soi langma ne na district council sarkar siam ka duani local thei chuan heng te provincialized te personal life as a case te le phongpui tlang te ngeng pui te le posom ni hi puzir sang khan MDC som te ne na soi kha kan chief minister hian puzir sang ne khan alo soi rengim ti khani ka zon su solama how to te ruling an niemo opposition an niemo kan CM te point tu na pungu na soi ang khachu kabula hian an soi theu puzir sang na soi fal bi kanilo kan CM te point min mo piang an soi chu zirna Mizoram sarkar noya zirti tuan oma district council noya omboka pusang an ya aboy thak zia an soi thina không ai hay zona le chana hun zo wa kan chan zo lo ti don miang le salome chumi siam rem tu anti thu an soi vek ten walai po hi kan kuta hian na pum lumin dar u an tia kan rem tia ni hei hi chu kan CM te po in an soi thina nia walai te so an kuta tu lut vek se kan duwa amaro chu thil ti fel ngai tlem ala oma ala ti zong zong thei lova tin je ti tu te po hi an kuta hian om vek lo sela sota engkim an control na nuaya hela Mizoram sarkar nuaya thok tinen an oma hloin anglo hela ACR siak tu in ang box silo action la thei tu in ang box silo wakal te po hi at hello view mai kan tia eng hi chu athupung point tha kan ti puya kan CM te kan member dang te point anon soi fo ani ten press release han tiang te chu kan thret angin press release manghian kan indeng ton vak renga enga kadin beina ang hi
ziak ania wang mai khol chut ania wang mai khan adik vek lo ti kha khiat tur ania khang khai la ya leklam takaron sin chi po ani karing lem lo ten Speaker, point of order. Khalaya Khan, adik lawan ichon press this veka chan ve me om tak. Kami party Khan. Chan ve to bok si lawatin kan ho tu piang ten district council province. Diang zong zong kan chang ve pi lawan ni kini chuan. Adik lawan ni ti khachu adik ani asoi kha amma ero chu kha kha ka sulai council na an har sat na po ani sikul pakhata Depart Mizoram Sarkar le district council mi an thok du na dual function omani ti hi sarkar ma sa po thei to pin kan lo soipuya chu chu tu point an soyang amma ero chu tu na ka zo na tak zok ero chu ZPM sarkar min siam pui ka duani lo siam pui ni zon heng te po hi kan ti sakang che u ti kha alo ti rengem ti khani pu speaker ka zon lok su pu speaker tu na ron minon zom tharten sarkar ZPM sarkar an siam tur hi du lo tam tak ZPM zinga pon omani amaro chu mi kan pola an lo lu chuan kan pom tur ni kal phuk nar thar noya chuan tu ma hi kan thalo vak to lawang ti kha kan rina wangin kan pom ani mai sarkar siam theina na siam lo tlat thu kha om lova chu chu ani maya tin mi PR kan chan tu le tu lo tu te kha chu ke mani thu nei na min da sak ve se mo le kan du le kan chang kan du lo le kan chang lo wanga PR zong zong hi chan vek tlak pon ni lo chan vek sen pon ni lo wa media lam hian ke ni lo hian an chang le na sa thei ema atok viaw ni kha kha ten nan ne ma zom tak pu muan pu ye zo na pu zir sang an in case tenge nei ti kha Puzur sang hian case pan ni ne ya pakhat achuan court niam zokin a convict to chu high court appeal me kani appeal lai ania wangin tuna hian convict kan ti theilova tunai chuan bizalen ani fria chu lo pakhat dang case ania chumi a case a main accused chu speaker zona nei tu Pu Ngunlianchunga case ani chu Pu Ngunlianchunga and 14 others tiani hemi chungchanga hian charge sheet pei thokhat ani to tin prosecution sanction deal mek ani boka chuwang chuan anticipatory bail lo lak lok te po that karing Speaker case kan ei ka hello when you think yan en case ange ane karon siar chuak ane a case Speaker kan ne bazam ta khan tu zo bial khan en case nge te corruption case ani em tu na CEM ta na kan pom tak so ZPM thalai te na an thu chuak khan corruption case vizir sang MLA hun la ya om kha kan du lo an ti a kha ama so mi khan nge ama so ngai ren kha an du lo chin khan du thu tem Pu Speaker khong ayin Maru za soi don hian in ti khoi se la Speaker khong ai takin kan hospital po la chan chang karinga prosecution order po kan ngai tu mek emo as tu tiang tura submit tiang deuh khan asoin ka share ka sexual ni mai thekan house leader khan prosecution order pola omlo case register pola omlo kha case nei tiang in pu kha chi don mi Speaker an sexual thei khop maya ei veila mi te hianin case nei lo prosecution sanction and deal ngai reng man le khovela hian le chuwang chuan pusir sang a chuan ka member zom tak pungu na case a hian atelven som palite zinga telve chuwang chuan an case so in ang renga a case so kan soyange ACB PS case number 4/2022 dated 26 May sangni somni le patni under section 409/120B/34 IPC red with 11/13 within bracket A
within bracket 1 within bracket B and 13 through PC Act 1988 ani chu ami ring te chu chiar chuak vek lovila hemi hi tuna hian charge sheet pe ani to chu bangin prosecution sanction deal mek ani pu speaker ka thopui te po hi ni seng case ania prosecution sanction min ron deal zon ka pedon tu ma hum ka tum lo tun malamin prosecution sanction deal in hum te alo om to thina kan tum ve lo kan sa case number khatingo chon kin kan the lokin voini theng hian ACB case kan ei ka hello tuna budir sangana pu speaker khongai takin khatia sui chuadak ra rawa chuan inquiry te pon lokala longtlai bypass road CM kan i line central project kan siama cheng vai bel the som pakhat alo chuak ani CM kan i line tudi hun lai chuan MLA kan pek don nai khania cheng vai bel seli le nuai som sari alo chuaka naya khat po ko khoi lo Atiang kong ay nazara ACB and local point he case ayan til na pakhat chu ko ta la sen chu pu speaker chu kan he na local te an ya chu ba chu case kan ai ka hello chu an ne case te ni chu hela ni la na po khan tra ma sa po khan case ne im shatlat lo kha kan nei to chu ba chon pu speaker chu dik ti soi ti ni la a thain ka thi prosecution sanction pu speaker po na kan member zone ta hian case anei te me wa so wang ka advice du chu anticipatory bail lo la turin ka advice du ni kan nei lo wa kan la bok lo wang tha la pu speaker khatiang case kan ei ka hello when you think case kan ei ka hello chat preliminary inquiry ta chon local te meng mai chu tapo ka lo sui chu he thila hian ka signature mo tel na pakhat ma kan ei lo pathian le mi puiza when you think ka na hian ka lo hi cheng khat ma ka langai lo bok chu case speaker top the na em en case ge ani enge ti so ti so khera ngai lo ka nei veka kan house leader in direct tak moya case in anticipatory bail ro han in ti tong ta kha he house na ta hian amoi lo ka ti ya chu wang chuan in he zo da sa ne ti top to thalo mo pu speaker pu zir sanga nen case nge anei ti zo ania ka chang ani zir sanga na case ania hian amena accused punguna ani thu ka soya punguna and 14 others dinga hian a telveti ka soy mai ni so to case number men lam hei ka niya ka soy to speaker pujil sanga unconvict na kha kata khan ka tel lo kha chu case sanani provincialize kha chu case sanani corruption aina poisa CACB anmanna anberet avanga kha case khanei ani in ka fia hei heta poina lang chianga hei ZPMPR ania tichuan pu speaker tuna soi kha longtai bypass road ani ka chua nuwa ka hun lai mi ka vonni thengan dipang ma kha project ka anti ho cham thak le ngani ka hun lai khan sota an soi pon nang chu la CM la he kong hi tlang tong ma le anti we pathian khomai na za kha thila khan pathian mingin vai pu speaker ka tel na na yap thela po ka nei lo thu nei na man zual kong apo pakhan na tel na pu speaker azo na ka chang ania chan da ka longa thave sila pu vizir su sangan en case tenge nei ti bin zota case pakhat anei chu ka soya chu appeal mek katia chu da chuan kan member zom takhi atel katilo case dang pakhat ania ero chuan tuna kan member zom tak case a hian accused zinga pakhat zir sang hian ni ve min zo wangin chu ka chang lo thei lo ni chu wang chuan case reng chu an investigator thu atlin lo chuan final report an pe a top mai thin thu atlina hei chu thil sual ti ani an ti chuan charge sheet an thelu ta sarkar na thokemo MLA te mo MDC te mo an lo ni chuan prosecution sanction an deal thin ani chu deal mek ani ti kha ka soi mai ani le alo mo speaker khong ta ka soi fe lok khong ta kin kha case kha pujil sanga kha ka nu ka do chia CM ania kha CM ani kha project kha speaker ta ti chuan
prosecution center กันหุ่นให้แค่หมาย order เอาตัวนี้คนสั่งสอนตัวนี้คนกันชีพมินิสต์ก็จุงสร้างจนลุกเปลี่ยนเสียประเทศเข้าไปน่าจะติชวนจูชวนก็ดิกหน้าก็ดิกลงนั่นหัวเรากระตังตัวนี้กระตังมาอย่างประเทศเข้าไปน่าจะผู้สปีกเกอร์แค่สหิสงครามมาสาขาน CBI เป็กอันตุมามาซื้ออันเป็นเลยแต่ละว่า CBI เขาบอกว่า local เซกที่เราไปประเทศเข้าไปน่าจะผู้สปีกเกอร์ข้าชูข้าเตียงว่าก็เขาถอนตัวกันในลูกเว้อาทิตย์ตุรินเราเตียงข้าชูเนี่ยเรา กอดแล้วมันแล้วส่วน เฟลตากเลยเราช่างฟิลิปไม่โดนล้อม